Dumelang bahaeso la moetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba ho SABC 2 empa ha re qale pele ka dihlotsa tsona. It will not be true that the president has delayed when that announcement was made. JSC iteketse mo presidente Cyril Ramaphosa lengolo la ho kginwa nakwana mosebetsing ha bahlodi ba babedi ba lekgotla le phahameng la dinyewe la Gauteng. There were fruitful discussions, and I think the discussions seem to have been quite robust, but very cordial as well. Moahlodi e moholo wa naha Raymond Zondo o re kopano ya hae le motsamaisi wa dipuisano parlamenteng no Siviwe Maphisa Ngakula le modulasetulo wa NCOP Amos Masondo e beile ditholwana. It was such a short notice in terms of that we're playing Botswana. As a team, we would like to play a stronger team, but it's a send-off match. Dipapading banyana e tlo bapala dipapadi tse pedi tsa setswalle pele e qala ka dipapadi tsa mohope wa lefatshe kgwedi e tlang. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse reng Commission ya Ditshebeletso tsa Boahlodi e leng JSC e teketse mo presidente Cyril Ramaphosa lengolo la ho kginwa mosebetsing ha bahlodi ba babedi ba lekgotla le phahameng la dinyewe la Gauteng e leng Chifu wa Maumela le Nomonde Ncebisa Thusi ho latela kgothalletso ya ho emela sephetho sa diphuputso tsa hore bobedi bona bo hloile ho dia kahlolo ka nako. Ho kginwa nakwana mosebetsing ha bahlodi Maumela le Ncebisa Thusi ho eketsa palo ya bahlodi ba seng ba kginwe nakwana ke mo presidente Ramaphosa ho ba hlano. The JSC is in the process of appointing the tribunal for each one of the judges. As at today, being the 28th of June 2023, the president has issued letters of suspension to the judges. Kantoro ya mo presidente e latotse bosehla hore mo presidente o hulanya maoto ka ha kopo ena ya JSC ke ya dikgweding tse pedi tse fetileng. It will not be true that the president has delayed when that announcement was made. That did not immediately translate to that documentation being provided. It was just a public announcement. There was quite a time lag between that announcement and the time the president received all the necessary information. Ho kginwa nakwana ha bahlodi ho tla nakong ena eo komiti ya boitshwaro ba bahlodi e ntseng e dutse majwana ka tetlebo ya tlhekefetso ya thobalano kgahlano le moahlodi Selby Mbenenge. The question of judicial conduct is a difficult one. One needs to be able to both defend judicial independence but also hold judges accountable. Thili o re boitshwaro ba bahlodi bo lokela ho nepala ka dinako tsohle ho netefatsa hore baahi ba ba le tshepo tsamaisong ya toka. Kantoro ya mo presidente e re haufinyana mo presidente Cyril Ramaphosa o tla phatlalatsa dikateng tsa seboka se tlang sa dinaha tsa BRICS se tla ba Afrika Borwa ka kgwedi ya Phato monongwaha. The president in the next couple of days or so will be concluding his round of consultations with other BRICS leaders. Thereafter, we will be in a position to advise as to when the president will make an announcement regarding the country's hosting of the BRICS summit. This is going to be a historic summit. All African heads of states have been invited. Heads of all regional multilateral bodies have also been invited. We have a historic number of countries seeking to join BRICS, which is something that BRICS member states will be considering. Therefore, it will be a very successful summit, and the president, alongside his BRICS counterpart, are all determined that nothing distracts from hosting a very successful summit. Moahlodi e moholo wa naha Raymond Zondo o re kopano ya hae le motsamaisi wa dipuisano parlamenteng no Siviwe Maphisa Ngakula le modulasetulo wa NCOP e leng Amos Masondo e beile ditholwana ka ha ebile le hlompho. Polelo ya Zondo e tla ka mora hore baetapele bana ba babedi ba makala mmuso la toka le parlamente ba kopane Constitutional Hill Johannesburg ho latela dipolelo tsa Zondo tsa beke fetileng tsa hore parlamente e hulanya maoto ha ho kenya tshebetsong dikgothaletso tsa commission e fuputsa menyenyetsi ya tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso. Mmuedi wa parlamente Moloto Mothapo o bile le seboka sa mekgatlo ya ditaba.
I think given the nature of the tone or how the statement was written, because I was not in the meeting, I was with you here, there were fruitful discussions, and I think the discussions seem to have been quite robust, but very cordial as well. But like I said, I don't want to make assumptions and guess what could have happened inside there. The presiding officers will be able to tell you tomorrow. SACP e re dipolelo tsa Nicole Balo ho Twitter ha di a lokela ho nkuwa di le bobebe. Maobane mokga o hlahletse diqosolo ya Commission ya Naha ya Ditokelo tsa Botho hore e lekole dipolelo tsa Balo ka letona la diminerale le energy Gwere Mantashe. Balo o ile a hlahisa maikutlo ka tlaleho ya lesedinyana ka Mantashe ha a ne a le moketeng wa Khosatu ho ena le ho ba moketeng o neng o mong le mopresidente Cyril Ramaphosa. SACP e re dipolelo tsa Balo di tlameha ho fuputswa. What this woman, Nicole Balo, had said, is completely unacceptable. Basically, she says we should have done to Mantashe what we did to Krisani. What did they do to Krisani? What we know is that Krisani, who should have been celebrating his birthday today, our General Secretary, was killed by racism, by monopoly capital in this country, which tried to keep its own interest in the new dispensation of democracy and freedom in our country. Re atela pele letona la ditaba tsa lehae ngaka Aaron Motswaledi o re mmuso ntse o lekola kahlolo tse pedi tse dilweng ke lekgotla le phahameng la dinyewe le Pretoria kajeno. Motswaledi o hlotswe ka makgetlo a mabedi moo a neng a phephetsa semolao ho fediswa ha diphemiti tsa baphapathehi ba Zimbabwe tsa DZEP. Tse tharo tse ileng tsa etswa kgahlano le yena ke Helen Suzman Foundation, Zimbabwean Immigration Federation le ZEP Holders Association. Kopong ya Helen Joseph Foundation ke mo lekgotla le ileng la dia kahlolo e tshetsa mokgatlo. Athe kopong ya bobedi lekgotla le la dia kahlolo e tshetsa Federation. Kahlolo ena e thibela mmuso ho isa baahi ba Zimbabwe ha bo bona. Tokomaneng e lokolotsweng ke lefapha letona le boletse hore le tla latela keletso ya semolao kahlolong tsena mme le tla arabela ha nako e ntse e tsamaya. Nyewe ya baqosuwa ba bararo e bakileng dipuo ya ho thusa mabeta e bile le molai Thabo Bester ho thoba tjhankaneng e kgutliseditswe morao ho fihlela ka la 3 kgweding e tlang ke lekgotla la dinyewe le Bloemfontein molemong wa lesedi la ho lokollwa ka beili. Ka kakaretso ke batho ba 12 ba seng ba tshwerwe nyeweng ena. Thabang Mir, Joel Makgetha le moeketsi Ramodula ke batho ba bofelo go tlhagelela fa pele ga lekgotla tshekelo lwa magistrata lwa Bloemfontein mabapi le kgetsi ya go tshabaga ga Thabo Bester kwa kgolegelong. Boraro jono bo lebanwe ke tatofatso ya go thusa motshwara go tshaba kwa kgolegelong. Makgetha le Ramodula ba lebanwe ke ditatofatso tse pedi tsa go mekamekana le setopo le bonwenwe. Moitseanape wa tsa molao o tlhagisitse ngongorego ka batho ba ba tshwerweng mo kgetseng eno. A re go bona la go tshwarwa fela bathapiwa ba seemo se se kwa tlase kwa G4S mme go didimetse ka balaodi ba kgolegelo. Wa makatsa hore tabeng ena ya ho tshwarwa ha Thabo Bester kapa yona tabeng ya Thabo Bester hore ke batho fela be leng hore ba fatshe mane mosebetsing G4S kapa tronkong ya G4S be leng hore ba tshwarwa and ha re hopola hona le diketsalo tse masisi tse etsahetseng. Ya pele ke hore ho ile a tjhiswa sel, ya bobedi ke hore hona le setopo se ileng sa smakelwa, ya boraro ke hore bo Nandipha ba ile ba thusa Thabo Bester hore a phonyowe. Jwale ho molaleng hore ba ka setlohong be leng hore ba buka meding ba G4S ba ne ba tshwanetse hore le bona ba ke ba bitswe ba tlo botswa dipotso mara jwale ha re bone ba bitswa ene jwale e ka re di ho tshwarwa ha batho ho ya mafelelong. Jwale ra ipotsa re le ma South Africa hore na ho baneng ho sa tshwarwe batho be leng hore ba bolaoding ba tronko ya G4S. Go solofelwa gore balatofadiwa botlhe ba tla boela ba tlhagelela kwa lekgotla tshekelo la magistrata la Bloemfontein fa Phatwe a tlhola malatsi a le 8. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.
Ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba fumane ditopo tse 3 tsa diphofu tsa dikgohola tse thefutseng Cartocrest Mayville provinseng ya KwaZulu-Natal maobane e ka bafu ba ile ba hoholwa ke metsi a noka ka mora pula e matla e neng e tsamaya le meya e matla sebakeng seo. Tikolohong ya Inanda ka leboya ho tropo ho bile le sefefo se matla thapameng ya maobane seo ba bang ba baahi ba se hlalositseng e le Lehodiyotswana. Baahi ba fetang 100 ba setseng ba itlhophere ba hloka le mahae le motlakase ba ile ba fumantshwa bodulo holong ya motse ya Amaoti. Mekgatlo eo e seng ya mmuso ile ya ba abela dikobo le diphuthelwana tsa dijo. Ha ile Pinetown ka botjhabela ba tropo mebila e mengata ile ya kwalwa ka ha e ne e tletse metsi. Ditlaleho di re makoloi a mmalwa le ona a hohotswe ke metsi. Meyara wa Johannesburg Kabelo Kwamanda o itlamme ka hore tshebetso ya ho hokela motlakase hosteleng ya Deep Kloof Soweto e tla qala ka ho panya leihlo. Kwamanda o boetse a re baahi ba tla ekeletswa dipompo le disebediswa tse ding tsa bohlweki. Sena se tla ka mora boipilaetso ba baahi ba dibeke tse 3 ka phano e fokolang ya ditshebeletso le tshallo morao ya kaho ya matlo. We have engaged with the leadership of the Deep Kloof Hostel to agree on the first phase of our response and focus on the most important aspects of their daily lived experiences. And I have assurances from the officials in the city of Johannesburg and their commitment that they will diligently implement the agreements that were reached with the leadership of the hostel. In as much as the other pressing matters that are in relation to the housing backlog and the refurbishments of the structures themselves, it is a discussion that needs to be undertaken on a level of intergovernmental relations. Re boela go amohela lefapha la bophelo la Limpopo le qoswa ka ho se latele metjha e nepahetseng ya kabo ya dithendara. Sena se tla ka mora hore ditokomane tse hlokolosi tsa mehato ya ho iketela ho fepela dipetlele ka mashala di nyenyepedisetswe setjhabeng. Mokgatlo o sa etseng phaello wa Contilebebe Foundation o re lefapha le abile dithendara tsa mashala ho dipetlele tse 14 tse sa sebediseng mashala. Dikwalo tebang le dithendara tsa go isa malatlha kwa maokelong ke lefapha la boitekanelo di bontsha gore lefapha le batlile go neela maokelo a sa diriseng malatlha dithendara tsa dimilione. Maokelo a fetang 10 a tlhoka ditiriswa tsa go fetla malatlha. O bontsha gore department ya rona e ntšhitše dithendara tša go supply malatlha bele thendara tšewe we do the one child malatlhawe a tshwantse a delivery di betela tša ka Limpopo. Bothata bja borena gore na why o akareditswe le di betela tše loreo a le na di dirishwa tša malatlha. Lefapha la boitekanelo le kgapetse kwa thoko ditatofatso tsa bonweenwee lone la re le tlhomile dipatlisiso mabapi le pegelo e laetsang fa go na le maikaelelo a go neela borrakontraka dithendara tsa malatlha. When the documents were leaked, it was actually that the investigation had already started, and we're hoping that in no time we should be able to conclude that particular investigation so that we take the public into confidence into exactly what has happened. Lefapha la re le batlisisa go sukiwa ga dikwalo khabagare mokgatlho wa Conleaf wa re o ikalela go bula kgetsi ke Katlagonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Ho na le tlhokeho e kgolo ya hore ditsi tsa bophelo di be le disebediswa tse ntlafetseng le tsa technology hore batho ba phele hantle. Sena se hlahelletse sebokeng sa Council for Scientific and Industrial Research se ne se tshwaretswe Pretoria moo ditsebi tse nyane di hlahisitseng technology ho ntlafatsa mokgwa ditshebeletso tsa bophelo wa Afrika Borwa. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa mafatshe a mang. JSE e kwetse diabo di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa le tsona ha di a sebetsa hantle.
Dipapading ka ha banyana e le boitukisetsong bo boholo ba dipapadi tsa mohope wa lefatshe o tlang o thakgoa kgweding e tlang. Mokwetlisi wa sehlopha Desiree Elise o re ba tsepamisitse maikutlo a bona ho batla leano la bona la dipapadi tsa tournament ena. Banyana ba tlo shumisha maitemogelo a ngwaga wa 2019 mo tournamenteng yeo e tlo tshwarelwa go nageng ya Australia le New Zealand. Afrika Borwa e latlhegetswe dipapading tše tharo mo mengwageng e mene ya go feta. Papading ya pele ba shasharilwe ke naga ya Germany ka dino tše 4-1. Mo papading yeo e latelago ba fentšwe ke China ka 1-1. No eti ya banyana e be ile kgahlanong le naga ya Spain. Not conceding set pieces, not conceding early, making sure that when we win the ball, what we're going to do, because that's some of the things that we've been working on, and making sure that when we get a goal scoring opportunity that we actually put it away. E fela sehlopha sa banyana se fetogile mo mengwageng e mene ya go feta. Ba ya dipapading tša sebjana sa lefatshe e le dinkgwete tša kontinente ya Africa. I think even before being WAFCON champions, there were already expectations, and that's not going to change. Obviously now with the title of being WAFCON, the expectations is even bigger. Sehlopha sa Afrika Borwa se na le baraloki ba bantši bao ba ralokago dinageng tša go fapana lefatsheng ka bophara. Playing in Italy makes it quite easier for me to share the scope with the management. I think 95% of the players in the national team of Italy play in Italy. So some of them I play with them in my team, some of them I've played against them. Sehlopha se tlo hloka maitemogelo a moralo ka pele Jamuin Soposinwe yo a ralokago ka nageng ya Mexico. Banyana ba tlo raloka kgahlanong le baagišane Botswana mo papading ya go laela balatedi ba yona. We were recently told it's unfortunate that it was such a short notice in terms of that we're playing Botswana. As a team, we would like to play a stronger team, but it's the end of match. Go tlo tsenwa lesolo lepatlelong la Tsakane ka Sontaga gomme ditikete di tlo humanega go tloga go sasa. Papadi ya mafelelo ya segwera ya go itukišeletša dipapadi tša sebjana sa lefatshe e kgahlanong le naga ya Costa Rica ka New Zealand. Pero ka Sefiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Ka lehlakoreng la Netball, sebapadi sa Gauteng Fireball se Shina Mdau o rona le tshepo ya hore sehlopha sa habo se tlo sireletsa sekola sa bona sa bompudi ba ligi ya Telkom Netball mafelong ana a tlang a beke. Fireball se ile ya hapa ligi ena ngwahola nakong eo e neng e hlola Jaguars Pretoria. Gauteng Fireballs e boetse iphumana e le o makgaolagang a ligi ya Telkom Netball. Lekgetlong lena dintho di fetile lehlakoreng la bona ka ha ngwahola ile ya ba bona bo mampudi ba ligi ena e kgolo lekgetlo la pele. Monongwaha ba lokela go sireletsa bompudi ba bona. Sebapadi sa Fireballs China Modau o re ena ke nako ya hore sehlopha sa habo se itshupe liging ena. Jaguars is a phenomenal team with a great legacy, but as Fireballs we think it's our time right now and we're taking full advantage of that, but obviously respectfully and understanding and paying respects to all the greats that came before us and making sure that everyone understands that netball is great throughout South Africa, not just in one part of South Africa, and that's what we want to just showcase. Ho sa le jwalo Modau ha kenyeletsa lenaneng la dibapadi tse tlang ho ba le kabelo dipapading tsa mohope wa lefatshe wa netball kgweding e tlang, empa o dumela hore nakong e tlang ditoro tsa hae tsa ho ba karolo ya sehlopha sa naha di tla phethahala. I mean, if my body allows, definitely it takes a toll to be a professional sporting person. I think anyone who can play netball or any sport that you love or you're passionate about, you'll keep doing it until you can't. And yeah, there's always another turn. It's just not my turn right now. And when it is, I'll definitely take it with both hands. Le ha o le jwalo Modau o ntse a na le monyetla ho iketsetsa lebitso dipapading tsa makgaolagang a ligi ya Telkom Netball a tlang ho bapala ka Moqebelo Hartfield Arena Pretoria. Muyo ka boela o fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba dikgang, ate Facebook account ya rona ke ditaba dikgang _ Twitter ya rona ke @ditaba _ dikgang, ate o ka boela wa romela video e sa fete ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674.
ba haeso moifona wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena boela o kopane le ona hape hosane ka hora ya bobedi kgasong ya ditaba kanaleng ya DTT ke o taba mo ha ke tebohela ke bele hape go dibedise go simotsa tsela ka jeno ke tlhalosa gore maemo mane di bakeng tse botšhabela bo hole ba Limpopo ka sa Limpopo na re ka lebella hore o hloke dipula fela bogolo ba naga re lebetse dipersente tsa pula dipersente tsa 30 go isa ga tseletseng empa he o tla boela hape o na le go kgethe ha lehlwa mona dithabeng tsa Lesotho ka sta le hona di bakeng tsa Kapa botšhabela a thela re shebile diprovince tsa Kapa kaofela re ka lebella hore no tswele pele hona pula ha re se batla tsela o sane monyatla o pula o tla bo fokofokola o setse diprovince tsa Kapa dikaolong tse boro tsa Free State empa mona dikaolong tse botšhabela tsa Kapa botšhabela ho tla ba le lehlwa le tla kopana jalo le nahayane ya Lesotho mme he jalo ka ha re ntse re bona hona botshimotsa tsela ka jeno o tla ba le maemo a ka baka nikotsi a dipula tsa mahadima the ha se le bopong ho tla ba le maemo a hleng ana le maemo matla holo ha re sheba tatsi la ho sane re ka lebella hore lehlwa lela le hleng le matla holo le be mane dikaolong tsa Kapa botšhabela ho ya jalo naheng ya Lesotho empa ka re province ya KwaZulu-Natal e tla ba moya o matla holo province ya Free State botshimotsa tsela ka jeno o tla ba le maemo a hleng a bata ho tla bata le hona ho sane di tla fitla ho tse 10 man Bloemfontein le sholo mtse seletseng ka man ka Bothaville le hona sa Solberg athe ha re shebile ka haro province la Bophirima teng re ka lebella province le ba Bophirima le yona e be le maemo a tleng a bata di tla fitla ho tse 10 mtse seletseng ka man ka Mahikeng ka sa le hona di bakeng tsa bo Sosrene ka fela ka man ka Rustenburg o tla bona maemo a phodileng mo ha re shebile ka haro province ya Gauteng teng o tla bona maemo a batang di tla fitla ho tse 10 mtse e supileng ka man ka Vereeniging le 10 mtse man Pretoria athe ha re shebile ka hare ho province ya Limpopo re ka lebella province na Limpopo e be le maemo a phodileng ho twa dibakeng tse Bophirima fela ga shebile dibakeng tse botšhabela ka Mosina Thoyando ka sa le Phalaborwa o tla bona le maemo a tleng a futufutubetso o tla futufutumana le gona ka mane ka sebakeng sa Sekhukhuzwa go phole ka Mbombela fela bogolo ba province go tla ba le maemo a tleng a phodile go tla ba le maemo a phodileng ka hare province ya KwaZulu-Natal di tla fitla tse 10 man Lady Smith mashoa bile mtse tseletseng ka Richards Bay go tla bo futumetse go tla futumala le mane Ulundi ka tsama mashoa bile mtse mohlano ntle le mono province ya Kapa botšhabela teng go tla ba le maemo a tleng a bata ka kakaretso fela go tla ba le maemo a tleng a phodile mane bakeng sa Mthatha ka hare ho province ya Kapa Bophirima teng ka lebella province na Kapa Bophirima le yona e be le maemo a tleng a bata di tla fitla tse 15 man Worcester le 17 man Glen William a tla le Cape Town e be tse 15 province ya Kapa Leboya re ka lebella province na Kapa Leboya e be le maemo a tleng a bata di tla fitla tse 17 mona sa le 17 man Calvinia a tla le Appleton e tla ba tse 17 moi tsena tsa bo dipiki di be hakana ya khala ya